Dojde vreme Stefan od Skopjanka со Станија да снима Карпул. Кој би рекол? Голем си, господе. Кај сте, бе, луѓе мој? Поздрав до читателите на espresso.mk. Поздрав до фановите на каналот на Лазаров. Поздрав до Лазаров од Скопјанка. Многу сум расположен денеска, дечки, убаво ми почна денот. Да ви кажам искрено, доста ми е мило што денеска ќе снимам со Станија, девојката која што ја разбранува естрадата во Србија периодов со случувањата со Кристијан Голубовиќ, Фокс со Бака Прасе, Станија кај мене, сите ексклузивитети доаѓаат кај мене на канал. Ние се наоѓаме во Рума, место кое што е измеѓу Нови Сад и Белград, заради тоа што Станија живее во Нови Сад, ама се договоривме да се најдеме на пола пута, за да снимиме добар карпул. Кабошон се повторно денеска со нас, ќе ги поздравам многу. Секако, рентакар Мара. Добро, не е испрана малце колата, ама не најдовме. Добра е. Моето Бентли. И секако, како што кажав, espresso.mk единствениот медиум кој што ме поддржа вистински на патот за Белград. Одиме во кола да се дружиме со Станија. Ајм! Здраво, дечки, јас сум со Станија во кола. Аплоз за Станија, аплоз за Станија. Чао. Станија, ќе зборувам споро. Разбираш македонски, малку така. Мало разумеш? Сад не разумева кој е македонски, малку так. Малку така, да. Ќе бидам спор. Кажи ми како си? Дали си добро? Добро сам, како си ти? Одлично. Чуваш се коронен? Да, се чувам, ти се чуваш ли? Чувам се. Интересно кажа, ексклузивата имам прв пат да дојде облечена на интервју. Да, Зашто имаш така? ексклузиву Зашто да така? сам добро Па и обучена. не имаш ексклузива тоа, ама Па добро. јесте, веруј ми да јесте. Да? Углавном овој свит. Кажи ми, каде се наоѓаме сега, да им кажеме дека не сме во Белград, ти си од Нови Сад, па Да. нашли смо се на пола пута. Добро, ми се тренутно налазимо у Руми, овде живи моја породица, мама, брат, бака, дека, а ја сам у Новом Саду живела од своје 19 од кад сам почела да студирам. Sad ovde sam došla, pravim stan, penthouse, tako da imam sam sastanak odmah posle tebe i tako da smo uspeli sve da... Добро. Најактуелно со тебе темата со Кристијан Голубовиќ, тоа и кај нас многу се зборува. Кажи ми, дали се смиривте сега? Дали е се окей? Гостувавте кај Амиџи, беше многу потресена, баш онака тежок момент за тебе. Pa da, imali smo baš ozbiljne sukobe i ja sam ovako isto jezičava, ne dam na sebe i ja bi to terala skroz do kraja dok nisam došla ovde, ali kad sam s porodicom to skroz gledam na sve to drugačije. Pa da, izmirili su nas ovako pred kamerama, a pozadi? Zato je zaslužena televizija Pink, a sad kao da li je to stvarno izmireno, uglavnom smirile su se strasti, zakopane su ratne sekire i mislim da smo sad više u fazonu se ignorišemo, da ne spominjemo jedno drugo i to je to, mada kažem ti svaki intervju sve samo me pitaju za taj sukob. А зошто го немаш се уште избришано постот? Оној, знаеш кој пост? Кај што он се заканува и вика дека ќе те убие. Moje mišljenje. Evo sad se zaklinjem u svoje dvoje dece. Ubiću Staniju Dobrojević lično ili preko mojih ljudi ako mi se iskreno ne izvine za ono što mi uvredila decu. Pa dobro, moguće da ću da ga sklonim. Da? Da. Dobro, okej. A znaš kako, ljudi to prate, komentarišu, pa onda sve što je bilo nekako ja to ostavim da i stoji, nema potrebe, ali okej, moguće da ću da sklonim. И уште едно толку за Кристијан. Дали се каеш што бевте заедно? Misliš zbog našeg tandema prisnijnog odnosa na Farmi 6? Da. Da, zato što to je moja jedina mrlja u životu. Nešto što kad bi mogla da izbrišem, izbrisala bi, ali okej, to je greška gde izvučeš pouku, naučiš se nešto i posle uradiš sve da tako nešto ne ponoviš ili da ne dovedeš sebe u takvu situaciju. Kažem, to je moja greška i tad sam se ponašala kako jesam i dozvolila neke stvari što sad sigurno ne bi, ali tad je tako to bilo i tad mi je tako prijalo i odgovaralo, zato ne želim da pljujem po tome, ali kad bi možda mogla da izbrišem, izbrisala bi, ali ne želim da pljujem po tome, ako me razumeš. Bilo je, izvukla sam pouku, idemo dalje, nego mi je žao evo posle 5 godina od kad je izašao iz zatvora što se sve pokrenulo, taj sukob i što je došlo do da preti ubistvom, da se kune u decu, da će to da uradi. Ja sam ovak, nisam ostajala dužna na tom internet ratu i tako. И за крај, дали си сега добро?
on je u realitiju, plaši se da ne uđem jer će mu biti ozbiljna konkurencija. Ja gubim ozbiljan honorar što nisam tamo. Moja armija fanova samo čeka da uđem i samo pitaju hoćeš ući, kad ćeš ući, oni očekuju moj ulazak, ali za sad mislim da je najbolje ovako, neka se on tamo raširio, neka vlada on trenutno, pa vidjet ćemo. Dobro, ето тоа ќе те прашав одма, убаво што спомна, дали би влегла во Задруга годинава, победи на Фарма, беше трето место пред 2 години, дали сега би влегла и ако да, ете за која сума на пари? Pa velika je suma bila u pitanju moj honorar za ovu zadrugu, otprilike pa 2 nagrade, 2 glavne nagrade, tako, da sam bila sve vreme. Ja sad što nisam tamo normalno da gubim to, ali... A zašto je? Što se tiče učešća u realitijima, kažem, taj Survivor je ostavio veliki trag, imam u Makedoniji drugaricu Nakovu što je sa mnom učestvovala u tom realitiju. Farma 4, tu sam bila druga, postala miljenica nacije, Farma 6 pobedila. I eto, Zadruga ta 2, bila sam 3, tako da nije više to meni stvar pobede, koliko još uvek mogu tamo da napravim haos kad uđem svojom pojavom, da. Do toga je najviše, da. Misliš дека можеш да победиш инстант кога ќе влезеш, а? A mogla bi ja da pobedim u Zadrugu i da sam tamo. Mislim, ja sam na polju, tako da ne znam, ako uđem jako kasno, da li uopšte mogu za prvo mesto da se borim. Кристијан да се пази ако влезеш. Veruj mi da me se plaši. Da? On se najviše plaši moga ulaska jer me smatra konkurencijom, on trenutno tamo nema konkurenciju. Pa dobro, да, најактуелен е годинава. Па добро, ајде да те прашам, викаш дека можеш многу лесно да победиш, зошто не победи пред 2 години? Заврши трето место кога победи Луна Джогани. Што мислиш? A dobro, Дали имаше местано нешто според тебе? Pa dobro, o tome se uvek špekuliše i priča, s obzirom da je bio taj neki isto klip gde je njen otac rekao da u ugovoru je bilo, ne znam, da će biti prva, ali Luna je imala ozbiljnu priču iz Zadruge 1, što ljudi su još i dan danas vezani za tu priču, taj trio Keluna Sloba, tako da mislim da je zasluženo pobedila. Ona je tamo pravila najviše haosa, imala novu ljubav, tako da, ljudi se vežu za to. Да. Елеонора Милковиќ, тој период, нели, морам да те прашам околу Македонија нешто. Не се сакавте, се плукавте, се навредувавте. На едно интервју мислам дека кажа дека има многу голема глава. Така ли? Сеќаваш ли на тоа интервју? A dobro, devojka je lepa i onda kad smo se svađali nisam drugo šta da je druga znala da joj kažem, imaš kao veliku glavu. Pa dobro, imale smo ozbiljnu situaciju, s obzirom da, eto, njoj su rečene neke stvari što ja nisam njoj verovala da je to istina, a Nora je govorila istinu, međutim nisam joj verovala i ja sam nju ozbiljno napala i čak fizički sam nasrnula u jednom momentu. Žao mi je što je došlo do toga. Nora i ja smo se čule, pa i nedavno u kontaktu smo. Ja mislim da ona uskoro i ulazi u Zadrugu. Da? I dobro, izgledili smo onako na ženski način, zato što nije bilo potrebe da dođe do toga. Вие сте дами и се така. Ова е Carpool Karaoke. Замислам дека треба да испееме твојата песна која што направи доста полемики, нема да сватиш зборот. Бум направи во Србија и некои имаше негативни коментари, некои позитивни. Кажи ми, дали влијаат ете негативните коментари на песната? Кога ќе прочиташ во коментарите, некои кажува дека е убава, некои дека е лоша. Зборам за главни актери, нормално. Ma kakvi? Ne, a? Mene su pogađali negativni komentari pre 10-15 godina kad sam tek ušla u ovaj svijet i onda sam umela i da plačem i zbog naslovnih strana sam umela da plačem. Mene sad negativni komentari pokreću. Kad je sve pozitivno, ja mislim da nešto nije u redu. Ozbiljno. Ajde, тогаш да испреме. Ali treba doći do tog stadijuma i da se nosiš sa tim. Znaš, nije to za svakoga. Ne može sekој да биде стадиум. Dobro, to je tačno. Ćemo zajedno. Ajde. Колку што научи. U ovom gradu si krem i elita i znate svako ko novine čita. I riskantan i šarmantan, kažu da imaš sve dobre loše osobine koje me privlače. I ove noći sam crna princeza, priznaj od mene te prolazi jeza. I riskantna i šarmantna, kažu da imaš sve dobre loše osobine koje te privlače. Pucaj pičko bre. Mogli bi se svakako nisu sada samo materi, mi smo naši slavni akteri. Inače, ovo je Marina Cucaković pisala posle Farme 6 namenjena za Kristijana i mene. To su reči. Ова за тебе и Кристијан. Glavni akteri pod kamerama, da.
Ами зошто? Tako je Marina Tucović Чекај, писала. да дует да имате или? Не, А, него песма посветена за то, за да. Кристијан. Da. А добро, чекај да те прашам, види дали стварно го сакаш? A ne, Razumeš? ti ideš baš ono kao love story, to ne. Ne, a? Mi smo bili E pa? prijatelji. It's gravity. Mnogo bliski, pravili smo show koji smo u kameru govorili šta ćemo da radimo, da bi ovdje u kući se ovi primali i onda da bi pravili haos sa njima, a narodu smo se obraćali u kamere šta ćemo uvek da radimo. Da li ćemo da idemo kao ovom onom ili tako. Bili smo jako dobri, ja sam mu bila odan i veran prijatelj i onda posle je bio problem sa podelom novca, gdje sam ja shvatila da je on skroz drugi čovjek kad se ugase kamere i tu su nastali problemi i zbog toga više nismo bili dobri. Zato što hteo da mi uzme čitavu nagradu. Kako? Omalovažio mi je moju pobedu, ispada da ja uopšte nemam armiju ljudi koji glasaju za mene, nego da je on zaslužen, da je on tu nešto platio da bi ja pobedila. I što najgore, mnogo ljudi veruje već u tu priču. Znači, čitava ta fama oko te Farme 6, toliko je iskrivljena slika da ljudi kad on priča, evo ja da nisam učestvovala i da sam bila akter toga, ja bi njemu poverovala kad on priča. Znači, zasluženo sam pobedila, nikakve on tu nije niti uložio novac, niti nešto puno zaslužen. Jesmo mi se zajedno držali protiv svih u kući. I normalno da negdje oni koji su glasili za njega su se onda prebacili, ali on je 3 dana pred kraj kukavički pobegao, što nije onda ostao do kraja i pobedio. Затоа ли зборуваш ете во објавата дека е како рекет? Сака да те изрекетира. Da, zato što nikakav dogovor nije postojao. Prvi put on kad je ispadao, kad je rekao kreni za mnom, ja sam rekla ja ne idem nigdje, ostajem ovdje da pobedim, briga mi za pare, daću ti pare, nebitno mi to, ja ostajem da pobedim. Međutim, njega je produkcija i narod vratili da se bori do kraja za prvo mesto. On je kukavički pred kraj 3 dana pobegao. I ja sam ostala tad, normalno ću ja tada pobedim, nisam imala više konkurenciju, jer uvek je bilo on i ja negdje u samom vrhu, imali smo dojave. On je prvih meseci po dana bio u samom vrhu, onda kad je imao onu aferu sa balerinkom je pao i ja sam vodila. I onda je bilo dosta mesta prazno pa svi ostali, tako da jesmo bili tu glavni favoriti i on kad je pobegao, naravno da ostajem da pobedim šta. Дали реалните шоуа, тие моменти ги правите само заради шоу или има нешто реално внатре што се случува? Pa dobro, realno je to da smo bili dobri, realno je to da smo se držali on, ja, Medenica, da smo bili protiv svih ostalih, mada ja sam tu najveće bitke vodila, nije on mene nešto puno branio za stolom. Jeste, narod njega gotivi i sad gleda zbog njega, mislim, to su neke stvari što jesu realne, ali ono kad se dogovorimo za show, ok, sad idemo za nagradu u hotel, radit ćemo, usput se dogovorimo to i to, samo da nadmašimo, da budemo gledaniji, zanimljiviji nego, ne znam, u sledećoj sobi šta rade ostala 2 takmičara, razumeš? I tako neke stvari. U Zadruzi isto, normalno ti je show, Zadrugovizija, normalno ti je show da se tako pokažeš u nekim stvarima. Znaš, mnogo je tamo dosadno. I moraš nečim da se istakneš i super je kad imaš ekipu da možeš da praviš neke fore, super je kad može da bude smeha, mada najviše se sve tamo svodi na crni sto i na svađe. Добро, сега да те прашам нешто за Македонија. Ти си многу добра пријателка со Накова. Да. Кажи ми, што за тебе представа Македонија? Кога дојдеш кај нас, што ти е најубаво јадење? Ете, кај сакаш да одиш? Ohrid mi je ostao u prelepom sećanju. Onda smo išli hrana, onda domaći tamo vaš paradajz, ne znam. Žika je se tako, kako, bože, moguće da sam zaboravila, vaš voditelj što je bio isto sa nama u Survivoru. Posle Survivora mi smo dosta obilazili Makedoniju, cijela ekipa iz Survivora, pa smo tamo obilazili mesta. Stvarno ima prelepe prirode i prelepe hrane, ljudi su srdačni i meni je Makedonija zaista ostala u prelepom sećanju. Дали добиваш некакви непристојни понуди во DM од македонците, например, ме интересира, дали ти пишуваат? Makedonci su mi najslađi kad šalju poruke, to su uglavnom zaljubljeni ti momci. Sakam te, pa ne znam to kao kako, iz srca lepa si, tako te komentare dobijamo. Što se tiče nepristojnih ponuda, pa dobro, Instagram je pun toga, radio bi ti ovo, budi sa mnom za 1.000.000 evra, prodaću njivu, kravu zbog tebe. Kravu? Da, pa sve
to ima? Mislim, ja nekad uđem, meni je to već postalo zanimljivo. Pa onda šalju svoje nage fotografije, to sam rekla, stvarno bi mogli da prestanu, mogla bi da izdam knjigu onako sa svim njihovim slikama, imenom i prezimom, kompilacija toga. Da. To ove moje jadne devojke što vode, što mi pomažu da vodim Instagram i mreže, što se tamo nagledaju i šta pišu i šalju, stvarno ima svega. A što je potrebno da ima jedan maš za tebe? Koji karakteristiki? Bitno je da bude stabilan, da može da se nosi sa čitavom mojom pojavom, svim pričama, famom koja mene prati, da je siguran u sebe, ne sme da bude ljubomoran i nesiguran s obzirom da oko mene ima mnogih muškaraca što se uvek nešto takmiče, nadmeću i hoće moju pažnju, tako da samo da je stabilan i siguran u sebe, to sam shvatila da je najbitnije muškarcu koji sam. Postoji li takav? Imaš li dečko? Imam. Imaš? Da. Da? Pa da, mislim krijem, ovako za javnost sam slobodna, krijem koliko mogu, međutim uhvate me malo ovdje, malo tamo, ne može se skroz sakriti, razumeš, tu sam i sad sam tu i ne mogu puno da... Od koga? Nov dečko imaš сега brzo ili? Ne, nije to ništa znači, novo. Znači uspešno go kriješ? Uspešno krijem, da. Dobro, imali smo jedan period prekida, ali znaš kako, nije to više ni do novinara, ni paparaca, nego ljudi i telefona. Gdje god idem, šta god, naš ljudi samo uzmu telefon i onda im je da li u teretani ili negde sretnu i odmah uzimaju da slikaju, da. Околу Америка, ќе те прашам како за крај, беше во куќата на Хју Хефнер, Playboy, сега се врати од Америка брзо. Дали имаш план повторно да одиш? Ja živim u Americi od 2008. godine, Така? meni je tamo moj drugi dom, tako da uvek ću živeti pola godine tamo, pola godine ovdje. Da? Ja volim Ameriku, tamo sam našla mir, nisam javna ličnost, nisam eksponirana, volim okean, volim ja život tamo. Jeste trenutno kritičnije nego ovdje što se tiče korone i čitave situacije, ali to je moj isto drugi dom. Živim na 2 kontinenta, da. Така. И како за крај за музиката да те прашам. 4 песни имаш? 2 pesmi, 2 dueta. 2 дуета. Дали планираш нешто ново околу музиката? Pa znaš kako, Да чуеме од тебе. ja bih pevanjem mogla da se bavim, ali samo da snimam pesme, da pravim spotove i da idem po emisijama i tako da, eto, to je, ali samo ako može bez da idem na nastupe. Mada poenta svih kad prave pesme da idu na nastupe i da zarađuju novac. Meni se to ne sviđa. Zašto? Nisam mogla da istrpim taj tempo. Stvarno? Petak, subota, nekad nedelja, u kafani, mislim u klubu gdje je dim, pijani ljudi, do 5 ostaješ, posle još slikanje sat vremena, jer mene su dolazili više da gledaju nego da slušaju. Pa dobro, da, teško je... Ne, pola. Znaš kako, kad izađem na binu, svi su bili ovako preparili, kao je moguće da naravno uvijek sam imala atraktivan styling, ja sam više bila atrakcija nego pevačica, da se razumemo, i onda prvi onaj blok ovako gledaju kao da je Marsovac išao, a tek onda drugi kad krenu narodnjaci, kad malo popiju, onda se opuste. Mi smo sve to nabuđili na matricama, to zvuči super. I nastupi su bili dobri, ali taj način zarađivanja i cimanja nije mi odgovarao. Pa dobro, teško je da budeš... Isto zarađujem sedeći kod kuće i slikajući se za Instagram, ako me razumeš. Za reklame i tako, moja kozmetika i to ne moram da... Тешко е да биде музиката во предност кога изгледаш вака, многу ми е криво што гледачите сега не може да видат, имаш јакне, имаш се. Добро, знају они све веќе што се крие иза ове јакне и свега. Ништо, Станија, фала ти што одвои минути за мене, за каналот Лазаров и за Македонија и мислам дека се дружевме убаво. Поздрав за тебе, твој канал и све кои те прати, поздрав за Македонија. Дечки, ставете лайк, ставете subscribe, се надевам некој живавте во денешното видео, дружење со Станија, читате го сајтот espresso.mk и сакајте си ја државата. Чао! Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.